Ahee Mutsonga, ahee Mchangana, mi pfukile boti kumbe sesi kwalano na ku amukela ka channel ya hina ya 015 Explore. La ka channel 1 hi burisana hi migingiriko na vukorhokeri lebyi endlekaka a xifundzankulu xa Limpopo laha hi ngo 015. Vito ra mina Ray, loko ku ri ku wo sungula ku hi joyina ka channel 1 khesi ngopfu ha ku amukela. U nga hi pfuneta ku hi kula hi ku subscribe ka channel 1 u tlhela u klika kwala ka notification button, xibelani xo xexo hi xo xi nga ta pfuna ku loko hi upload tivhidiyo tin'wana u kota ku swi kuma swa ha ku upload-iwa. Aka siku ra namuntlha hi ta va hi kha hi langutisa ngopfu eka xinepe lexi nge le ku jikajikeni ka social media ta Dr. Thomas Chauke endzhaku ka loko va ha ku wina lifetime achievement award, va tlhela va onariwa ku va dokodela ra vumbirhi. Ka xinepe lexi va nga kombeka va khomi award ya kona dokodela, tanihiloko mi kha mi swi vona dokodela va tikomba va nyuherile. So vanhu vo tala va ngo kasi ku endleka yini hi dokodela, ku na problem na ka dokodela ve le ku vabyeni. Mina ni ku hayi a ni va na vuxokoxoko ngopfu mara na mina a ni swi lavi ku la nga na vutivi a xi humesa xitori xexo. Mara loko ku nga ri na laha nga na vutivi byo tiyanyana kumbe byo khomeka na ku hi nga swa fita ku tiku kumbe Matsonga Machangana na varhandzi na vaseketeli va dokodela va nga khongelela dokodela na, kumbe vo fane ku tsaka ku se va geyinini kumbe hi swi endlisa ku yini. Na n'wina na mavonelo ma n'wina ma amukelekini swinene, khomentani, mi like mi dislike, byeleni ku mi swi vonisa ku yini, mi tsakile ku va dokodela va kha va tikomba nga ku ve le ku nyuheleni ku ri ku a hi xona xikandza lexi nga xi tolovela, kumbe mi le ku warini mi le ku va khongeleleni mi yime kwihi loko swi tshamisi leswiwani. Hinkwenu ha swi tiva ku ha va rhandza dokodela, so a hi tweni mavonelo ma n'wina. Mi worried mi swi endlisa ku yini? So ku ze ku huma na ti hashtag kumbe ti-challenge ka ti-social media va ku hands off dokodela, leswi vulaka ku lava va nge le ku vulavuleni va ta ku na hi mavonelo mo tala. Ni hleketa ku i vanhu vo fana na vo hina, so a va vuriwa ku va wisanyana ku burisana hi dokodela, mara mavonelo ma vanhu i mavonelo ma vanhu. A hi burisaneni hi twa i kale va kha va hi hungasa, doctor a hi tlheleni hi hungaseka na sweswiwani hi ku burisana hi ku twa ku mi vonisa ku yini hi swinepe leswi nge le ku jikajikeni ka ti-social media swa dokodela lavantshwa.